Me voici en silence, Jésus, mon bien-aimé. Je me présente à toi. Bandiraɓe, sehilaɓe sakiraɓe, on calminama. Donc toɓɓeram hande hol sababu poɗɗen tuubde, hol sababu poɗɗen ñaagade jomiraɗo yaafuya bakkatuji men. Ganden ko enen fof ken bakkadinoɓe, kala innama aade dariɗo he ndiɗo leydi gila hanki ha hande ha janggo fof ko bakkadinowo. Bakkat noon woni ko serdata men he jomiraɗo. Jomiraɗo wawa jabde bakkatuji men so wona wonɗo ɗo poɗɗen rewde. Annabi Yahya no yiide Isa almasihu wirtima en yaha, o wi jawguel Allah momtogel bakkatuji nena. No Yahya ari nde o wi ko tuube bakkatuji mon ngati laamu Allah ngu ɓadima. Tuube bakkatuji mon ko tuubugol men ko nims bakkatuji men bonande men tahat men wondude he Allah ha abadan. So a ñaagima bakkatuji ma e yaafe, a darima, a ƴetti pellital wasude wattude ɗinon bakkatuji, taw no selli he ɓernde ma, taw a sikkitare ala hen, taw goɗɗum ala hen, ma jomiraɗo yaafe bakkatuji ma, keɓa gurdam kesam. Enen gandi ala innama aade mo bakkadinani ha heddi Isa ibn Maryam. O ari o rufi ƴiƴam makko e dow leggal ngal, o wi fof timmi. E sababu no ala bakkat omo wawi yafanade men en bakkatoji men, soko tawi en jaaɓi mombo, soko tawi en jaaɓi ko kanko woni dandowo men, ko kanko woni neɗɗo mbo ala bakkat, ko kanko woni ɓadiɗo Allah, ɓadiɗo jomiraɗo, e sababu kanko ala bakkat, o nandani heddiɓe. Jomiraɗo sen yiiɗi gurdam men feewa, en yiiɗi jokkodiral men he almasihu fuɗɗo gila hande, goo en poti yafnade bakkatuji men. Mbiyen jomiraɗo yo yarlo men, yo yaafa men, kaalen ko mbaɗen ko fof. Eyi ɗon so tawi en jaafni bakkatuji men, en torima, en mbi yo kanko almasihu yo feññan men, yo rokku men jiiɗi walla yo rokku men koyɗi, mawo ar hen gurdam men, o wayli gurdam men kadi ha abadan. Allah jarama, on jarama. Au Christ ressuscité.